Yeah, hallelujah. Praise the Lord. Mi ale atua le meitu la o le afiafi. Stailo na lofa marona ngalei. Yeah, toi na mafoi lo toso ifua mesi sumato wola. Mo wane lao ne tuna la afiafi. Ya awarta topo kalame pe ona masani ai. Ile astofi mani astofi. Ya, ai le afiafi sa mola tumpele. Wala utata ina le tanto pukalame i se tala. Mātou te whaaftaia oele atua lo mātou te maelelanga. Tu maua tu ia te oele vi inga nei maso umai o lawa le whaau lawa. Palai ina oele au vi inga, whaapale ina oele au vi inga te maere ni tu lana fiafi. Tu mo mātou loto, mātou nganga, i whaaftai, mi whaamnum, mi whaanetanga ngatu ia te oele atua. Leo leonga lau tausinga lau pupuinga mea umalawa wapenauna e whaamanuia ma e fua ina mai. I tu tono mātou ainga maiso ngā luenga, tono rau ngā luenga te maa. Ni ngata koe lea mea umalawa sa e fua ina mo i mātou lau whanau le ola ma malosi. I ala mātou mana wa ina le aso ma le aso. Mea o mātou mau e mātou limo whaamalolonga, whamunianga. Me umalawa sa wapenau ne tapene ina mono whanau whaafitai tiri lawa le tua ne fia. Ne foi o toi mauare mātou wa wanoa, wa so hai fo i lau upu. Taratara noa, ni sau fi au mo i mātou, papenau na whaamalosi ai le mātou wa yaso. Ne ta ma whaafitai tiri lawa mo nea wanoa mātou mo fie. Hava no le leo mātou baua pa sa moa lo papenau na mai mo mai lunga ne ala ata pa aftai foi mo i lātou whaavono ina o lātou taimi ne mafutai foi le tātou purkalame ne afiafi pa aftai le atua mo lo tāpinanga pa aftai mo lo whaoratanga mo i mātou wala whanau lo tala lei e ala mai lo alo i suke viso le mātou li ima le mātou whaola pa aftai le atua mo netu na afiafi ma wale wanoa tu whaasoa i foi aftai mo le whaabonoina le sunga le Aoao nei a pasta maika wale whaafoifoina nei ala ata. Ale mātou taro le tua le nei a fiafi e lo whaamunianga. Nunga ia te mātou malawa. Samoa lo whaiona mai mua mai, me lātou e lo ala maua lawa noa. E whapenao mai mua mai e le nei tu la o le a fiafi. Sunga i Aoao na ma lātou whartua so o se pata pai taulanga so o se tōwine a whaiona mātou maftu. Mātou mafuta le ni afiafi tama ia ilo whaamunianga ia te lātou. I fwai lo whaamunianga lunga ia pasta maika wale fwai ina o le mātou pokarame e mesela o auna nei. Ia ilo whaunga ia te au le atua le whaaso ina lau upu. Talo lo wanganga pa ia whaatasi mai. A matalia ne pokarame se yo o lona whai unga tama fwai matu maule wi inga ia te oi. A mangalo inga se mātou se ma le mātou leanga. Ono o Yesu ki biso le mātou lima le mātou whaola. Amen. Hallelujah. Ya. O le vinga nai fo i tātou te pāu sira langi o na mo le neitu la o le afiafi. Ya ai watalo fatu le soifua manumalo ma le soifua lau lei. I neitu la le afiafi. I le suafa manumalo o le tātou li whao le Yesu ke viso. Watalo fatu ai le tātou pokalame neitu la le afiafi. Ya te o tau Samoa le atunu pele. Un fai foi ona te mawar tātou noa ni tūnana fiafi sua sunga i whaafengainga. Ma lātou whaletua so se tōwini so se whatapai taulanga le tua nea fiafi. A wae le whaapitau nafo foi le tātou purkalame. O lo o ngalue mo i tātou umalawa alo whapenauna atia ina le malo le atua. Ia whatalo whatu le ati o tau sunga i whaafengainga ni tūnana fiafi. Me se sunga i Aoao te akono ma lātou whaletua pa yo e kalesia o au si ina sina. Usa mtufa fine wo mai masani se pa ia fa na witi ya so fa prepele na ma so fa malo na tato li fa o Yesu ke viso e fa talo fa to i tato po karame ni to la fia ya na wo to si da mesa mo lu mo tato walata o le tato mata pula valea o le ngalu benga la valea ono o lo fa wo wina mai le vai aso si vai na la wa mona to na ya tu na mata upu fo ia na tātou whaasoaina ma tātou tatanoa fo te manatu fo sa pa pena fo ina mawo sau taimi a wanoa
e te sila e fo i le tātou mata upu. A wā foi lau sāwalinga, ma lau sāwalinga. I le nei vai aso. O se whi au lo whapenau nā whiwhi lo mana o le atua mo moli mai. Mo i tātou wana whanau. I whapenau na whaamalosi ai, ma whaamausali ai lo wolanga whaatutua i le atua. Amene. Mana tua foi o le tātou mata upu le tātou titala noa i le whiawhinini. We are talking about the foundation of the church in the New Testament. And we're starting to see the beginning of the church. But just a little recap, or just koe hoani toi mata koe kikiro lai kiki ngai kua re kako maka upu mo le vai aso se mawai. Le la whaavau per tātou subject lea o le whaavaina i le upu, foundation in the Word of God, is that when we see anything new start to grow, or when you start to build a church, you will start to see how fast that trouble or issue can appear. Hallelujah. But pe o tātou whaamalosi mo tātou mo le lava yaso, ia whaini au tō whinga, ia awane i whaalawe ai, le upu po le launga ina malao ina le upu le tua. Ia awane a vera whaafitauri, e whaalawe ai lau taimi ma le upu le tua. Hallelujah. Aore nei lava yaso. So this week we are seeing the conclusion of our subject for this week. We see the importance of the service. Le tāua mo le au nanga. Hallelujah. Ma le tāua o le mausali o lo loto i le upu le tua. Po le whaavaina o lo tangata i le upu le tua. Le ua umana tātou wai le whaafitauli, le whaafitauli ua whaasoasoa uma mea na whapena o na tufa mai pena ofa mai tangata, pena wha mea alofa ina mai tangata. Alan mena tupu, mo leise mea alofa o whawhine ia na ma leo la totani, te lona e sila e fo i lava yaso. O le whaafitauli na tūna i mai lana to e tali malau apostolo. Tofi mai se tai tofitu, ona e le mawhai ona mātutu uare ngā luenga le atu. Ai si kau sora au, le maka upu ngai ko ki mga oai. Hallelujah. Amen. Ai, o le awhiawhiri nei. Le la tātou wa ai se te ngata tāua. Praise the Lord. Nā le tatala mai nā le tātou tusi i le mataupu lawa le ono. Na wei sisi le malunga tātou wanata. Nga ele ngā luenga e ono. Ngā luenga e lona mataupu e ono. Lona whai upu e valu. Se o lona whai uma. Le la wa tātou wa ai le te ngata le na tōwhia. Praise the Lord. Mantuana tātou tala noa le vaiaso se rana wawai. A whai fo inyo to whinga I tono na ngā luenga. When you chose the chosen one. Hallelujah. Ia nau tō wa ai ere to whinga. O le whasili la mo oere nei a whiawhi. Ia mai lau whiwhilinga po lau to whinga sa e to whia inyo au whai ngā luenga. Praise the Lord. Pena e wawe ina ise u a inga tono ngā luenga. Po to whinga fo I posugua taritala noanga silo mafutanga masa wō. Tono ngā luenga. Hallelujah. Amen. Po tonu fo ngā luenga le tua. How was your chosen? How was your week when you read the word of God? Hallelujah. La so mana tu natu la fo so whaalongo fo ele esel fetalai mai o le tua I lava yaso. According to our subject. Mo tato matau. Te loa. Sa wha muia le tua ia te oi. Hallelujah. Amen. Sa wha muia le tua lau whiriwhiringa. Mantua, elena o le filifili, a uma o le filifili, ma tō fia, ia tūtumu le ngā pai. Whamela ia le apu apostolo, si o mātou te talo. I know you prayed over your choices that you have made these past weeks. A le whiawhira nei la tātou tatanoa ma tātou ba ai I le tāua o le tangata e whaavaina I le atua, po le upo le atua. Lela e ta malole o se tifano. Hallelujah. E le tātou tusi ni tūna na whiawhi. Ia a whapea fo I o nei nalo tusi. Ia mana ia fo I lau sinsilane lau tusi. Ma tātou whaitau, ma tātou whaasoa e fo I le nei tūna na whiawhi. Amene. Ia o tātou tusi nā runga ruenga I ono. Anona whai upo e vanu. Si I wha ngata mai le whai upo suma lima. Ia pa whai upo munu fo. Whapea no whaitau winga. A o se tifano ua tumu o ia I le alofa tunoa.
ma le mana. Ua na whaia wawenga ma whailunga te tele I luma le nu. Ona tutu mai lea o nisi o le au sunako. E ta ua o sunako o tangata sa oloto. O kuene foi, ma le sania, ma ila tau mai kirikia ma asia. Ua fefina wai ma se te whano. Ua le mawhai foi e ila tau ona te te atu I le poto ma le anganga wana tau talai. Ona la tau whai le mua tu lea ia tangata. Ia la tau mōli o ia whaapea. Ua mātou whaalongo atu ia te ia whai upulanga ia mose a toa me le atua. Te lola whanata mai I le tātou whaita. But if you want to carry on reading, it's okay. But we're going to stop here for a minute. Se kā ko whaasoa soa, ma kā ko taritara noa ma tātou asoa whanetu la le whiawhi. Po lea se whi au tāu alo I ta oto mai I le singa vaenga rea. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. O le mele tātou te wa aie I. Le power I alo character. Praise the Lord. O ila le au ngā lea mamortangata. Ua tōwhia. Tumu I le wha unga le atua. Anointed by God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Leo tātou wa ai I ma tātou whaitau atu I mamortangata. Ele ngata ua tōwhia. Wha mea lofa inga. Toi tumu le nganga pa ia. Ona, o lea se atalo o tau wali mai I le tātou tusilea manai whai upu ia. O ngā, e iei tangata whaapea. Usa e rika ngaka, e se rika ngaka u whaapea ngā o ngā whaamelu whai ngā ia mau kōwhia. Marika ngaka e manga o e avea ma se kai kai. Ai lelo son kulanga lea. Praise the Lord. Hallelujah. There's so many preachers ko tele lau whai launga. No whapenano tātou wa aie lunga wala ata. E mana o e avea ma whai launga kusa wo a onga lelei. Ina ia tō singa I tangata. Ai leo le lato tō whinga nā. Praise the Lord. Uwha o ngā ina le suafo le atua. E mawai o lātou tupe, pe mawai o lātou tangata, man malo ia nganga. Al whainga tāne mea. That's not their calling. Praise the Lord. Hallelujah. Whawhiwheo nei loa is not their calling. Ona e te langona leile taimi whaasoa mai le upu. Te loa le leile taimi tala noa ai. Mumua e le whiwhi. Praise the Lord. E le whiwhi. Leo kako vai I Leo kako vai I le chapter lea lo karongo mai ka malola ske. A man richly blessed by God. Bye. Oka se manga ia. Amede o le wo o mai I le ngalue o tangata ia na tōwhia. Tangata ia na whiwhilia. Lewa saudi test mua. Wa makaunga test tangata ia. Pe moni e mai le atua tangata ia na Ethiopia. A toi fo ila tua ili Ethiopia ia tangata ia. Praise the Lord. They were handpicked by God. Ethiopia le lei tangata ia o tangata na whaawina le atua mo ngālu banga. Uso se aka le kau vali I o ka aua ko whinga I totono ngālu banga. O tangata ua whaavaina I le upole atua. Servants that are foundation in the word of God. Hallelujah. Amen. Whamerwhai upe lima. So they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit. Hallelujah. Ele keke kofia. But you see here, as the chapter, we see Stephen, a man full of grace and power, working to evangelism people. But enemies of the way brings false. Kusa, leka kuwa ai.
So se mea i le upo le atua. E la watangata e tamu whai whaleanga le upo le atua. O le tāuara na o le tumu o i le anganga pa ia o le atua. Ma e whaalango lango i le atua. I lau sa valinga ma le taimi tofi ai oi. Hallelujah. E whai mo ngā luenga le atua. O le tāuara na o le iai o le anointing o le atua ia te oi. Ona, o le taimi ia e te ngalua i mo le ngaluenga le atua. E test oi, e topotofoina oi. E te meo mai faso songa e topotofoina oi. Amen. O te loa pe fua ai ufuka umana mauso tofinga le neiva yaso. Po le lava yaso, you might be new to the calling, or you just receive a calling. Hallelujah. Pe ana tanto tala noa, a leader is not known because of the call that he's a leader. But a leader is known for a call becoming a good leadership. E lei loa se taitai o na ua maua tofinga se taitai. Ai loa le taitai le lei o lan taitai inga. Praise the Lord. Leo tato whaitau te tarafa mai Stephen, a man richly blessed by God and full of power. Right. Whamanuia ile atua toi tumu ile pule toi tumu le nganga. Hallelujah. Se te whana ua tumu o ia ile alofa tunoa male mana. Hallelujah. Taulana tumu ta ua ile alofa tunoa le atua. The grace of God. Male mana power. Le power la ngā. E fiso soani ia te oi. I le taimi e o atu e tangata e against ia ke oi. Dera kwa mangai e o le kala. O i, e lo i aise tali a se te whano lo i. I le whai unga le o le tātou mataupu. Alo o maua i le amatanga o le mataupu fitu. But that's a subject for next week. Pe au lia leola ma le malosi. A le o tātou wa ai i, wa grow le ngā luenga. Amen. Praise the Lord. I le whai upe fitu for me. And so the word of God continue to spread. Wa umale on tofia, wha wau pēne ngā luenga. Nea la wa akikilo i pe skip a kwa se tala. Skip mai a o malo i le wha ngā ino se te whanu. Hallelujah. Usa lewa testi i le tumu lana tumu ai ma le taimi na tofia ai o ia. Hallelujah. Praise the Lord. O le tātou whaasoa po le tātou mataupu le whiawhini, o le whaavaina i le upu. Ona e to tele I tātou e ngā rurue like myself as well. Elisi ato toanga I atia. Amen. Ai o te whaaftai le atua. I lona malana whaunga, o lo whapenaona whiso suani e atia u le nganga pa ia. The greatest help of all, o lo whapenaona whiso suani mai atia. I taimi e whai e o mata upu, ma le taimi o te whaasoa I lea uso a tangata, se o tofine po se uso. O le taimi e mauai sa uawa noa, o tamu whailua o te whaasoa le upo le atua. Praise the Lord. E te whaunga inai, le whaunga ma le manana na watu e le atua ia te oe. Lea la we tu lai mai I la whiawhile nei ua e ngalue I se tofinga. Unawa ia te oe le whaunga le atua. Unawa ia te oe le mana. So awala te tu la fuai I le whawaina o lo langa whaaleanganga I le upo le atua. Ona leo tātou whaitau tu I le tala. E le taimi tofo inai oe. Malo o lama peta ngata I le upo le atua. Praise the Lord. Now we see that so many people trying to stop the spreading of the gospel or the word of God. Lo tatu pai tau le fai upu le fitu fa mai wa tupu fo I le afionga le atua. Wa tupu le ngā luenga. Wa tele tangata fa mai. Wa to tele lava I le fatu. O mea, ua ana foi o staulanga. E to tele lava I le fatu tua. Wa ko kele lava o staulanga wa kalia le faorka. Praise the Lord. Awala te popole I le tuwai o na tali o le tangata le te mana o lili. Ai fai belo ngā luenga, whautua be o iai. Iai lava le taimi. I lātou te talia le whatutua
ia Iesu Keriso ma le whaorotanga. Praise the Lord. A o le tatou whaasoa le nea fiafi. O le taimi te tūlai ai. Ia e tūlai mai ma e loto toa. Ma tau ave le whaunga o le anganga pa ia le atua ia te oe ma le mana. O na e tanga kai kula e ku whape challenge oe. Praise the Lord. Hallelujah. In the verse 10, but the Spirit gave Stephen such wisdom that when he spoke, they could not refuse him. Revaila ye. Revaila mo tangata e whaavaina i le upo le atua, i le taimi tūlai mai ei, po le taimi te whaasoa ai, le taimi e te talia i le whaorotanga Iesu Keriso. Te le tau whaatali fo i e mawani o tō whina tōna ngaruenga. You don't have to wait until you get called in God's work. Hallelujah. E te le kere kau whaakali se i wala au meile atua ia te oe, pape oe. Ke le fi whaasoa o ngā lele i maua so kuwhinga ko ngā ruenga. No, o nawa ia te oe lea wanoa. Praise the Lord. O le taimi mea ua e talia Iesu Keriso ave mauri i mau whaola. O nawa ia te oe lea wanoa. Ea, e te whaasoa lisi o uso atangata. I le lei o le atua. Amen. Riona whai atu. Te iloa na ua e tūlai mai i le nei vai aso. Ua fau lau filinga, fau o manatu, fau lau tangata. Hallelujah. Ua e tūlai mai e le nei vai aso. Ma ua amata o ne e ngā lue i ngā luenga le atua. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, i la fiafira nei la tātou wa aia i mo tangata a umana challenge oe wale mawhai ona manu malo le lantou mata upu ia te oe. Na oro la ia twist pe stir up sa veu loto o stangata. Ina ia whaato tele o lantou mau. E o mai e whaaleanga oe. Whaaleanga le mata upu. Do you see that around? O le kaimi ai kei kana ngoa i le suafo i Iesu Keriso le tatou li ma le tatou whaola. E ke vai a koe e ka ngaka fia ia ke oe. E whai ka ngaka i le fia ia ke oe. Praise the Lord. E whara le kaimi e mang maloa le li ilon langi i isi usoa ke wisia. Pe alora whamisi. Sui mani pe kana ngoa ai. Praise the Lord. Pe kakana ngoa mai sisi maka upu. E lor kaimi ngei. But you got to remember, God's time is any time. O time le tua e so time. Hallelujah. O le upo le tua e so time. So o le taua na lo matala, malo no fo sound uni ta pena o nei le time e fesilingi ai lo fa tua. E le time test ai o le tangata. Hallelujah. A test wala le mo tangata wa tumu ma anointed by the Lord. Fa mea, bo fiwa su ese mea e anga salai. Pe se sia. Oloa me ngaka. Hallelujah, ma avere mag. Mea, o leo usal kakare fa le anga mai mose. O fai me kakare le atu. We vai, o kari konga koe makangaka i, aisia, o ngolai le mana malama i te tangata le tala ina mai, ma faia va venga, ma tangata o fa wina lupo le tu. That's happening right now. On mena le tupu te le taimine lo langa. O tātou nofo ma tātou wawaai. I mei e tupu me lo langa nei. Ka pena umane mele le tupu le fai upure fitu. Bole ma fai a fo i e la tau ona tite i atu le poto. Hallelujah. Le poto ma le anganga. Wana tau talai. Si, o le poto ma le anganga lea. E lo se te whanu e ona. O le poto foi ma le tamai i le upo le atua ma le whaunga e lo au e ona. Awai, na mai le atua. O le atua e ona. Ali liu las tangata i lau whaasoa polo talatala noa i la fiafiri nei. Just remember, it's not you, it's God. Hallelujah. Ali liu le tangata i sau whaasoa atu, vi ia le atua,
ai o le viinga le se viinga mo au le se viinga mo tatou o le viinga fa fo i tatou te masile lai na fa ua tatou ma mai le mana ma le nganga pa ia o tatou fesosani sile le. Praise the Lord. Ana le ai le fa unga le ilunga o Stefan elu ia ka mai malu elu. Hallelujah. Telo taimi fa pena ta ua marta sa balinga. Ele taimi o miona ele toi mafuta ile atua. A ola na saule fili e lue oe. Wa matau na malu e lue inga ilo fa tutua aisia. Ona wa ele toi mafuta ile atua pe ona masani ai. Ua sea eto ya sia le atua. Sea fo e toi bala au le atua. Toi fa tumu maya ilo mana. Toi feso soani maya tia. A fio mai le wanganga pa ia feso soani mai tia ule taimi e fesilingi ai lo fa tutua. Praise the Lord. Aya, e la tu i le fa mea, tumu. Nana tatu fa longo le basona ni tia. E le ngata e tumu, ai tumu. E overflow, ai sea. Unga e le fa ingofie. Le tele no taimi lo fa soa le tala le ia noa. Le fa unga le va. Masalo le last year ngo kala ngoa koe le tala na ia noa. Fau le va. According to the situation. Ele fau e noa le va na whaatonu ina ile atua ina ia sefe la vea ino a ia maranga ainga. Nga fau ele ngaka la vea ingai o ia mamanu umma ai koe fau foi whakakau i le lolo. Praise the Lord. Hallelujah. A e kulai mai foi la. Ia e kulai mai. Ma e sangi ungi. Ma e ka penga i whaafika uli o lau malanga. Pefo e ana tapena sa malanga a ka penga sa malanga e ka penga e fuane i le ngaka nga o ngei a moaka iau. Lera ke wa alongo i le afefi ngei ma e whaita winai e tumu koe kumu. E le ngaka ia ke ole mana, le ngaka ia ke ole whaunga. Hallelujah. Praise the Lord. Ia te ole lo tutua. Mea na whaata pena i tātou ele atua. Awalo na ngalwe. Ina awa nei manu le fili o na maile. Ma awa nei ia. Ia awa nei i solo ia lo whaatua. I le taimi te tū la iei i to finga. Awa nei e manatu pe tātou te manatu ho. I whai ngau whiere ngā luenga. I whai ngata. I whai ngata ngā luenga. A leo tātou whai tau te tala lea fia whirene. A reu whamele whai pusutas. Ona nā tau whai le mua tu lea i tangata. Wa whiu la tau e tongi atu whisili. Wa whiu e tu atu. E pao ale mana le atu. Hallelujah. Praise the Lord. E mā losi a le mana le ngupa i alitu. E pao al whaunga. Hallelujah. And we need that. Tātou te mana umbia le ngata le whaunga le atua au le ngupa i. O leo te whamanatu atua ia te oe. O nā o le taimi te tūlai e tonu ngā luenga le atua. E le whapea fo i ngā to tonu o le ekalesia e taimi te ngalua i to whinga. Le i o fo le taimi te tūlai mai ai to tonu o lo ngā luenga. Wa vea oe ma se supervisor, se team leader. Praise the Lord. Hallelujah. E moni o ngā luenga whaalitimu. Para e titilo i lo o te lei o se le sona e fesosoani ante oe. Pei foi o lo ngā luenga whaarenganga. O lo wolanga whaarenganga. Hallelujah. E te mana o mia wha maon alofa. Praise the Lord. Taimi tula mai e taimi a vehe oe ma supervisor, team leader, could be pongan layer fautua, se helper. Lalawa se tūlanga e tu wai oe e tangata. Ia e ngalue o oe le tangata o whauina ma ua tumu le nganga pa ia le tu. Aisea, o na e wha maoni le atua o lo tātou au neia. Praise the Lord. Hallelujah. Ona o le reputation nga o oe
e tālai atu i tangata lai, e te mafuta hei tono lo ainga lo ngā ruenga, o mafutanga o lau talovou o lau ngā sā, so se lava, la lava se mataupu, po la lava se fellowship o lo whapenauna e ngā lue ai, ma e mafuta tu e la lava se mafutanga. O lo repetition ngā, e tau watu pe whailu atu. What an amazing God that we serve. O le atua o lo soifua, o le atua le leo, o le atua whaiwavenga, o le atua alofa, o Yesu ke wiso, o le whaoratanga. Mea umana, o ngala e tanu e whaali atu, e ala i lau au nanga, i so se tofinga, e tofia i oe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ya, malolo msai. Malolo sisila, malo fo ile, whaafonga netu na fiafi. Wa mai oe. Praise the Lord. Te lola, e watu hoi le atua ia te oe le loto onu sa. O lea le tawa ia tu hoi ko ke lea la au nu saufi e mai mua mai. Yo te loa ngai ko ke ika mai le ofure ko kong. Hallelujah. I la fiafi le nei. Ai ia watu le na malo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ai la fiafi le nei. Na tātou baba ai i le ngata mo tangata na whaavaina i le upone tua. But what you gonna do? O le aso whaongaina o oe o le anointing po le whaunga le atua. O le aso me awhapele umagu e mawale manuia. Whawhiwhia na e whaongaina la vanua. Pia lawa e mawale a vangoa. Hallelujah. Lea wa e mawala wanoa o le taitai, mawala wanoa o supervisor, mawala wanoa o le tautupe, mawala wanoa o prestene, lala wa so se wanoa wa po le walawina i o le atua. How you gonna use it? Ai mana i rwha mga ina se te whana. Tala ina whina le atua. Tua i yalu marimana, power, hallelujah, halu marwha unga o le nganga le atua. Nana, piu la tau lea tau whai, e sue se mea e whapenao na ngā salai. Amakaranga musmusu. Kau whaako kereng skaka, e mori mau. Ma oea, kau whai e against e upo le tua. E le fōla le taimi nei lo nanga ma le soifuanga le tātou te olai. Le against o kaka, e le upo le tua. Ia na o tātou whai tau atu la whiawhina. Mo lewa o na i tangata whapene. Le tangata i le agreed ya te o i lau savali. O le tangata i le whapenao na e loa le whaoratanga, e loa Yesu ke wiso. A i le taritonu mai. Praise the Lord. Hallelujah. So, pēnā whai ato le taimi e whata pēnā o ele atua e te tūlai mai e te ngalua se ngalua. A taimi la te tūlai mai, i e tūlai mai, ma i sauniuni, ma tāpira pēnā, mo whaafitau lia. Una lea na tātou whai tau watu i le amatanga o le matau peono. Wa amatanga kōuna ngaluanga. Ai wa amatafu ina tūlai mai e. Mua mai a whaafitau li. Praise the Lord. Hallelujah. Ona so se mea lava lo i eila ngango le tua e tama whai lava le fili e tama whaleanga. E so e apanoa mai a le ali e lola. Ina ia le pete e lo tangata. The devil doesn't want to use you. Ele mangao le ali ona langi ia whaungaina o ele atua. Aisia, ona o le taimi ia whaungaina o ele atua, o le wawe na ma le grow fo i ngāru wenga. Pea na tanto wa ia le tusi. O le grow i ngāru wenga. Wo ko kele le au na u whai taulanga, na u staulanga. Ua a matauna whatuatua i lupa. Praise the Lord. Wa tele tangata o li liu. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. A sao fo ila lo tau mo fai e whaari liu li tangata e au mai tono le malamala. O le ati li sao e fo ina o le ri lau lai e tau mo fai e whaari anga i tangata. Praise the Lord. But I want to avea me te wa ai atuai li tau mo fai tangata e na fai ia se te whanu. E whaavai vai e lo tangata. I want to whape oidi ai lo. Ke fefe, ke wa test mai au sisia ke wa ko.
Praise the Lord. Hallelujah. Because sometimes people, your family members, your close friends, they come and they tempt you. Okay, lo kai o ka ngaka whatever ko mafuka. E koe testing oi. Si o ke o for fa ngani oi. Hallelujah. Si o ke o for o ka ko laka laka. Aya, e ri fa vai vai e sit fano. Ya, le fa ya va venga. Asia, fa unga ino le mana. Fa unga ino le fa unga na mai le tu. Fa unga ino le avanoa o tofia. Praise the Lord. Fa mela ia le fa ipuna esun malua. Wala tau fa oso i le nu. Ma to ina ma le au tu si upu. Ona tu mai lea o i lato. Ua pue ma ta iane ia te ia i fono. Al fa ipo suma tasi fa mai. Ona lato fa ile mu atu ai lea i tangata. I lato moria o ia. Ia fa apea. Ua mato fa alongo atu ia te ia. Ufai upulenga ya mose a tō male tua. Fa alongo ala ia le liunga ka mo your subject. Hallelujah. Praise the Lord. If I pay nothing, if I pay not sa would feel ya te oi. Nana sa wat le te apolo po le lo langi ya te oi. Po se enemy fonga le ya te oi. Nana lu maya oi te le malu luelo fa tutua ka bino mai do. Ka bino mai fia, ka bino mai lo history. Hallelujah. Amen. Amataloa na ta ambilo mai i lo tangata tua. Koe wha mangaku mai ake oi. Tu la fono na e soli. Hallelujah. Wafi feo na awhangwa ina lo tangata parpala. Manatu umana e ta milo mai le li lo lang. Inga ia le petia ma wha le au ngā ina oi. Asia o na ua e tumu le ngā le tu. Ufa ina oi le tu. Ua e maua le wha munianga mai le tu. Ua e maua le avanoa e tenga lua e le kōling. Mantua e to atele tangata lo o whape na ona mana a ngā lurue. Fia hau mai i le wala a wina. Ai le o tangata umma e wala a wina ngā lurue. Hallelujah. Ko me i to atele e to fia. Ai titi ai e whiriwhiria. Hallelujah. A ngā ko kele ngā kai whiriwhiria. A ko i ki ka ke kofia. Kele yo ka ngaka ngā whape ngā whai mai whiriwhiri. A ngor ko korua vangoa. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. O leo te mana a whamanato atu atu oi le taimi e te tūlai mai ai. A o lana e tūlai mai i to tono lo ainga, ngā ruenga, so se mafutanga whapenona e wai atu ai tupuranga tarawou. Hallelujah. If you are in the youth and you get called, hallelujah, and now it's time for you to serve. You could be a worship leader, a youth leader, hallelujah, a young couple leader, any kind of role. When you get called to serve, you have to prepare. Hallelujah. You have to prepare for these things. You have to prepare for these kind of people. But awangi ngano ya te oe, don't you ever forget. Never neglect or never detach yourself from the foundation of the word. Awane i e tango ave ese mailo tangata mai le upole tu. Ia whaavaina pe oe le upole tu aisia. Ono le upole tu lo ye informations mo oe. Hallelujah. Olo ia le tali mo oe. E te tali e le whaafitauli. Amen. E te tali atu wai i o fili. E te tali atu wai i le li o laulangi. Olo tutono le whionga pa ia le atua. A toa ma le wha unga le atua i a te oe. Ia whapea nāna e tūlai mai. Ina ia manuia lau tūlai i le ngāruenga. Hallelujah. Malolo msa, malolo sisila. Ile toi mawe umar tanto kanami. Le alawa wo maia ia tangata ia. They start to have members na. Wo fa amaka faila ko kama kengi lea.
ua twist e lau ali ia roto mangango tangatai. Ina ia, i whakokele lau mori mau. E mori mau mawhai. O mako whaalongo o whaalao ngā ina e se te whano mose ma lea tū. Ma le tūlawha. Does this ring a bell to you? O la se mero wha manatu atu e le mataupura. Pe umartai maritato li whaola. Ea, tu i whesile tangata. Tūlawhona, tūlawhona, tūlawhona. Hallelujah. Amene. Praise the Lord. Amelo savalinga ni vaitau o tātou iai. Wa mailo mafutanga manetu. Elo ulu i oe le te apolo, elo ulu i oe le fili. Elo o tamu whaile li o laulangi ia wha give up oe i so o se mea lo e ngalue. Pero whai atu, you don't have to wait for a calling. Ngau ia te oe la vanua. I te tūlai mai e ma wha o ngaina oe. Hallelujah. E te wha soa e lo whanau, tono lo ainga. Praise the Lord. Mafutanga au talavou, launga sa. Hallelujah. Nau ia te oe la vanua. E te whawhautua pe te tango e whesosoani atu li se usua tangata o vai atulu tau vai vai whaarutanga. Whawhautua iai, whaamalosi iai, apua iai, whesosoani iai. Hallelujah. Amene. Tamu whai whaola atu, ma whaasulu pera na la mepa. Nau ia ngua mumula o la mepa. Ngua mumula wafi. Te le tano e whesosoani atu ma tau wha mumu le awhia se uso atangata. O le tātou ngā ruenga whai whaatasi. Te talo mai o te talo atu. A tau wa aima fo se me whale tonu, tau whautua mai au ai tu se me whale tonu. Tātou te ngānu rue whaatasi. Ai awane i ngānu le whaavaina o le upole tu. Alani me le tupu. E taimi e se au tātou manatu, because we are from different churches. Hallelujah. E pe e refia feso soani lisi kiusiano, i lisi kiusiano, ona e se taritonunga. But e tatauna tātou loto whaatasi. Feso soani lisi kiusiano, i lisi kiusiano. Pe e se lau lotu, a o ngā ruenga tātou olo tātou au nei lea tua tasi. Hallelujah. Amen. O lo tātou tala ia le whaortanga Jesu ke viso mana māloa le tua. O se ngā ruenga tātou te whai whaatasi. Ai wa ai atola upa uu malisi uso ke usiano, anu whesosoani iai. Ona, o leo tātou le tau a mata o ne ngā ruenga, ai tūlai mai whaafitau. Ma lea tātou te wa ai tangata ia. They go around. Hallelujah. Le wa ko wa ai kumaka ngaka ia lea. They stir up the word of God. Yo mai a sui le upo le tua. Pa ta milo ai mafufonga tangata. E joa e se mai ei lato tatonunga. Ma le tala inga le tampai tātou tala ia tūle whautanga. Hallelujah. Amen. O te lo foi. We came across those people. He taimi na na lua whetau iai pa na lua mafutai ma tangata papena. Tangata wonofo ma le liu le upo le atua. Hallelujah. Tangata wonofo ma sui le running o le upo le atua. Tau, a e tū lai mai la, ia e matala i mea umaia. Ia e tāpena foi. Ia e tāpena mo mea umaia. Meleo nei whai ipu nei muri mali whai ipu sumartonu. Ua tu watu fo i e la tō mori mau pipelo. Hallelujah. Amene. Ma wala tō whaoso le sumalua, wala tō whaoso i le nuu. Ma tō ina mali au tū si upu. Ona tutu mai lea o i la tō. Ua pu e mataita i ane i le fono. Ave luma. Hallelujah. Le wa akuiri ko inga ia makai fongo le wa akuiri a ile maua wali ia na watu a na tu fasila to si na akuiri man me ku fa alunga ku lua fa ula ma ina se te fano le atu mo mose ku fa alunga ku ia na ba o so tu ya
So le kai isi fo. So le pe e ula kaka. Asia, o ngon lei o le wha kamilonga wani I o le upu. So kure twisting. They turn things around. Le lawa au whaatasi. Ma lo pu e mai. Mele whai pusu matolu. Ua tu watu fo I e la tau mori mo pipelo. Ewa, le ka mai I le o le tu. Pipelo ma ma. La la I loa I pipelo. Ai whai pipelo wa ya. Ameni. Pipelo la tau te whaapea atu. I le mapu lava le nata ngata. I le whai upulanga I le nei mepa ia ma le tūlafonu. Mewai. Mewai. Te loa e peno whai atu. E whiu lo tangata e attack oe. Por te apolo e attack oe. Ta miro ma le tua. Praise the Lord. E whiu lo de li ilo langi. E su ese mea whaolea ngā inai oe. Sau lo tangata na tangata e ate oe. Ale oso mai lo whanau. Le oso mai lo tōlua. Ale oso mai lo tuangani. You know, it comes through someone that's so precious to you. E oso mai I awala e whapena ona. Ia tamo whailawa. Ia masala. E tamo whailawa. Ina ia whaola ngā ina lo sāwali. Especially I le tala inga o le swafale Yesu Kiriso. Hallelujah. The devil will try all his best. Ina ia whaola ngā ina lo sāwali. Se e ke o koe kaukala I aku le malo le tua ma le sāwali ya Yesu Kiriso. Wa lewa ngai o te apolo, wa lewa ngai o le fili. Wa lewa nga twist mai e fili ma fufau ma tangata. Nana tula ia whame, oh yeah, no mato loa tala ya Yesu. I know Jesus. They know Jesus, but they never believe. Ele fi sawali, ele fi ola le olanga. Alela te lo Yesu Kiriso ma le whaotanga. Hallelujah. Amen. Haven't you come across people like that? Hallelujah. If you haven't, well, prepare yourself, because you will. You will come across these people. Hallelujah. Ele to umita to paso ni to la fiafi maro non sai. Mano le fa parpare me fo tato mata. Mela il fai pue sumur fa. Ba ma to fa longo ya tia. O fa pe mai. E fa o matia e na Yesu. O le Nasareta le nemia. Ma fa di liu. Ia tusa ona tu ina mai e mose ia te tato. Hallelujah. Pai pulo mulmuli. Ua pula toa ia te ia o la tau uma ua no nofo I le fonu. Ua iloa I la tau o ona mata. Ua peisi ai o se fofonga o se api. In English, and it reads, we heard him say that this Jesus of Nazareth will tear down the temple and change all the customs which have come down to us from Moses. All these things in the council fixed their eyes on Stephen and saw that his face looked like a face of an angel. See, o le mere tupu I na ua matanu tana. O le mere tupu I momua o le mana o suinga. Don't want any change. Hallelujah. Amen. Ai awangi ngalo yanta o moni mo pipelo moni mau ia. O le tamu whaia e se usu e mai. Tu usu e mai se awanoa ina whaulea ngā ina ilo matau. But o se atalo ta oto I mo tātou telo e kālesia telo ngā ruenga. Pe mo musu e whaingi suinga. Hallelujah. Amen. O le mea fwena pe I te te I e wari ia le whaotanga te mina na sauwer tatu I whaole Yesu Kiriso. O ngā e fau I le nātou whaloko. Te ba o, this different. Praise the Lord. Hallelujah. Man tua atula I mase mea fau e to tele ngisi I akuirai. A iei fo I matangata I li akuirai. Tono o e kālesia
Wa o le tātou tusi e meni ai point I kongo e kalesia. So tele lau taimi, pei e ke vaai e le tūranga le tono e kalesia, pei le manao ni suinga. They don't want any changes. E manao I atu maua I ale mele whaavainga. O tō whanonga le tala nene muli me wari. Mama ia, e le peti wa umitia masui, mea na mai e mose, mea na mua anu mua. Martu la fono, lea tātou te murmui ai. Hallelujah. But they do not know. O la wai I le tulafono oye, o Yesu Kristo. Hallelujah. Lea la it's tau whai muli atu pa au tanga I tangata. Ai tō telo tangata lo o lai le o langa tuat. Pena no whai atu. Le kai me ke kula I mai ai wa avea oe ma se taitai wa avea oe ma se tangata wa tula I ma tofinga. I ele taimi. E toi remind le tangata na I atu. Lo tuanai. Ai sia. Ona o lai la tō mindset o oeanga I ki le isuia. Hallelujah. Amen. E fiula tau mo fai e su se me e whapena anu whaatoi la loina I oe. Toi a apale tu hape. Ia, ki ea wasuia o ka makua maka o kiraka. Hallelujah. Amen. Alfa mano si mo tanto por kalame mo e ne afiafi. A o le temi te tula I mai ai. Ma inga lue ngale tua tono lo ainga. So o se mea lava, so se maftanga lava e te awai atuai ai tofia o e le tua. See, there is a purpose and there is a reason why God put you there. Afa pe wa ave o e le tua I le utaravou, pe wa ave o e le tua I young couples, ave o e le tua I le nai tu o lo ngā luenga, tono lo ainga o le ale levo wa ave o e le tua. E le mafuanga. E le mafuanga ma le tāua, ma se fi au lo whapena ona ta otona, ne mana o le tua. Ia e sauni ma e tāpena penai, ma e tangu whao ngāle abono. Hallelujah. Wa mai lau tūla I le nea fiafi. Hallelujah. How's your journey? How are you maintaining the word of God? How's your relationship with the Lord? Hallelujah. Mea umana o amai. Tela na masani le tali tātou, manuia whawhitai. Au le fisili lea o amai. E lo loto I le fisili. O amai lau sa valinga, o amai lau o langa, o amai oe, o amai lau mafutanga, o amai lau whaatua, o amai lau whaavaina oe lau pole atua, o amai lau whaunga, o amai lau mamalu, o amai mea umalawa whaatau ia toi. Hallelujah. O se kita, fia fini. O siri whaina siri fo ia. O amai lau mafutanga lilo maletua. How is my secret deeply relationship with my Heavenly Father and my Lord Jesus Christ? Wa mai usavalinga. O ise mea lo whapenau na o le whaia ise mea o whapenau na o le whaia tusa marifina ngaro le atua. E psili a uia ia, te manatu hoi, e psili lako a ia te oi. O te le psili atu papi o te whamasino ina oe, ina nea fia fili ai. Waina o psili atu e just to remind you, hallelujah, of how are you doing. Ia o le tātou por kalamina mo le neiwa yasa. O te manatu hoi ana wo o me forisi ui o le tātou por kalami. Ai mo le tōna ngā whawhitai tere lawa sa mo le antini pele. I le mafuta mai fo I te tātou por kalami nea fiafi. Ni manatua o na I tū lai mai I avea oi mastaitai. Le ulo la inga, se whawhautua, au auna, lalawa se vaenga lo whapena, ua whamanuia I oi le atua. Ia awane I ngalo ona I tū lai mai, ma le tumu, ma le whaunga, o le mana o le atua, nana I ate oi. Ona I tō tene nisi o lo tū lai ma le neiwai tau o le olanga. Lo tū lai mai na tāpena I lātou. Praise the Lord. Ele I eise whaunga le atua. Ele I ngalo le atua e tū lai mai. Awa tāngofia lātou, hao, ma tapena no lātou tangata. E tū lai mai, ma le liuina upo le atua.
o te loa le mo tangata le whaasoa mai o lo i whaunga le tua. Hallelujah. Marita noa me o tangata na o hao na upu ina ia sua malie. Ina ia tō sina lo roto malonga. Praise the Lord. Ta ua ne mataala na tū mau ma whaavaina oe i le upu le tua. That is our program for this week, and I thank Heavenly Father for you for joining our program for this week. How is your journey? How is your relationship with the Lord? How is your walk with faith? How is your walk with the Lord tonight? Hallelujah. When you get called to serve the Lord, even in church, in your work, school, in your family, groups, youth, young adults, whatever calling you get, when you rise up, when you come to serve, make sure that you foundation your life in the Word of God. Awane ngalo yante oyon whawaina lo wola i le upu le tua. Ia, mo le tuna ngā whawhtai tere la sa mo le tunu pele, le mafuta me fo i te tātou proklame pe ona masani i le asa tofi, ma le asa tofi, whawhtai la tua, ma le avanoa, mātango fio, ma wo fo i wapenao na tātou mafutai, ma tātou taratara noa e fo i ni tula na fiafi. O lea fo i se whaasoa o le tau tamali i tō whafonga anga Samoa, na tunu pere ni tula na fiafi. Ia, se tālo la au na ni tula na fiafi o penao na e tuatua ulu matalsanga le tua. Talo mai o talo atu, a manga nuina fo i so se leanga i lo whaasoa ni tula na fiafi. A se upua ia tau mori mo tātou. A e o na tūlai mai a vea oe, so o se vaena tono ngā luenga le tua, tono lo ainga ngā luenga, pēo no vai atu te musola. Ia awane ngalo ia te oe o la e tūlai mai e re ngata o le tumu i le nganga, ma le mamalo le tua, ma le whaamnianga, ma le whaunga le tua, ma le mana i whapena nea, na toa i lo roto. Pēo se te whano na tātou pai tau e te le whiawhitne. Au le mata upo fitu pe au le ola man malosi. Na tātou wa ai e foi i se tali mai o se te whanu. I tusai morianga peloia ma tu atu ia te ia. According to the situation na wa ia te ia. I te taimi nei. A nea fiafi mo le tune ngā whawhtai. Tere rawa Samoa, nea tunu pere sua sunga whawhingainga so se patu pai talonga so se tōbini. Whaiona tātou mafuta nea fiafi. Whawhtai tere rawa o whai rawa o tō mo whaamnianga. Ia te mātou fo i ni porkarame nea fiafi. Samoa nea tunu pele, usa mtu whawhine mō mai masani. Whapenaona mafuta mai nea fiafi whawhtai tere rawa. Ua ule laulau atu tō suafa o whaisinga tele. Ai ua sira fia e lea tua. Ua sira fia lea tua. Lau taimi whaavanoina ma lau taimi whaalu. E ro moa a o le whaafonga ma le fia mafuta ma le whaasoa i le upa le tua. Ia, i wharenga whawhteri sunga ia Pastor Mike ma le whaafoifoina o le tātou pukalame ne fiafi ma le o nanga fo i le Global Kingdom TV channel i le nea fiafi. Ai awane ngano sa mona tunu pele le malanga lea i le nupa ia le tua. Le malanga lea i sala elu i si taimi ona tu mai le lunga le sunga le Pastor Mike. Ia, na o tau si la toi fo ia na winu ngāre tātou wala ata. Ia, book now, don't miss out, Israelite Tour 2025. Ia, na o tau wa ia tuai. Ia, a whapela o e tau mawhufau e te fialo fo i e te mai mua ma e mori mau e fo. Ia, mea umalawa le tātou te tala noa i le nea fiafi. Ia, na o e lunga ngāre le tātou website ngai ei manangu mela foi al sunga le whawhengainga. Ia, e te kōla kuai. Ia, e whai silo tala. E whatatau i le malanga. Ai mana tua foi. Ia kōl i le taimi e te tau na vidi ai. Aleluia, amene. Ia, ai au ki kōla kuai le kaimu mano o loa si au ona le tua. Ia, e whawhtai tere lau Samoa mo le tātou mawhtanga ni tūlane fiafi. Ia, nara po i se upu sala o le tautamari i tō whafonga anga. Ia, whare lea tua o tau whina ngalo na fo atu. Ia, i kupito i hopenao na ngalo ai. So, upu o le tautamari i tō whafonga anga o nea fiafi. Ia, na whai minga tātou se talu.
le tua lo mātou te mao le langi whaaftai te le lawa le tua ni tuna le fiafi. Ua mawhai o nei umaru bia le mātou pukarami ni fiafi o na whaatasi mai o na au fio. Mai se le whaungaro ngang pa ia. Aso mai ma whaamanatu mai ia na mata upu ma ta ua. Lau fi au le ni fiafi. Ni ngata wā ngamu sa mua mai se la uni au na whaata mai o ruma. Whaaftai te le lawa ma whauna ina wa au ni tuna le fiafi la mātou te mao. O le mwhai o na mama futa fwoi ma sua te tai. E pasta sua, na ona fo tu ni le karisia a talo le tua e le fa nanga no suma fa ngai fa tu mo no fa la mesi pa ile karisia e le to la fe fi le fa nanga ya Samoa ya tu pele suma fa ngai mo na to pa tu a sino tino ma tu o ai mai se tu pulang talvo ile le to la fe wo mai masani ma wala ba no ma futa mai te manatu wale ma futa mai ona wa ai o mafuta mai o no lau fia. O le vi inga le ia te o tama fo i ni maso ni o lau le whanakwa. O lawa ni tuna le fia tama, tangi o luma mato ta ape o mato a inga. O whapenan ta pua i mai. Ia o fo i mato mauri vi inga ia te oi. Ia i lo whamunianga ia, i sunga le whawhenga ia pasta mai, wha i pere poto mane ata mai. Le ola ma le manos, ni ngata ia te ia le whalitua manu whalua misi pa ia le karisi. Ia wara mātou maftanga me whaawawina e peole nei au onanga lea lata a wale whaasoina o rutara lei mana malo i o tangata na mātou tamade. Nea fiafi ia le whamangalonga i luma ia mātou la whanau nā fo isi mea o se o whapenau na i mātango fia lo whafonga antama ia vera totolo wari i suke viso ia māmangalonga o sana nea fiafi. E fiafi tama whaftai te le lawa po i mtu mapi ngai ato e ngai maso o mai o na whaagwa lau. Amen. Meni, ia, whaftai te le lawa sa moa o mana mafuta mai tatu pukarame. Ia manuia whai unga ni whai aso i whai walofi ni wa mesi whanau ia onga. So hua ia, manuia. Shalom. Ooh.
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.